training daripada OTC Training Center iaitu HVAC, iaitu Heating, Ventilation and Air Conditioning. Apa yang saya dapat pelajari dari training ni, saya dapat belajar pasal HVAC system design, lepas tu refrigeration cycle, type of compressor, banyak lagi yang saya belajar. Dan training ni banyak ilmu yang saya dapat daripada training ni. Saya dapat kenal daripada air system design overview. Lepas tu saya dapat tahu lagi HVAC equipment daripada overview dia. Dan macam-macam lagi lah, seperti condenser, evaporator. Lepas tu compressor, dia punya duct system, macam-macam lagi yang saya dapat tahu. Dan training ni bagus sangat. I learn a lot in this training, especially how it works, how the basic design of HVAC, and some details information regarding to design a HVAC system. So a lot of things I learned today. I understand the HVAC system itself, including the parts and the equipment related, including the chiller system itself, condenser and the evaporator parts, expansion valves, and also the types and the frequent brand use in this system. Memang the best trainer lah bagi saya. Dia apa yang kita tanya tu dia boleh jawab, dan saya belajar dengan dia sangat-sangat faham lah. Memang mudah faham sebab dia fasih bahasa Melayu. Lepas tu dia ada selit juga dua bahasa dia tu, English lah, bahasa basic-basic yang dalam training tu tunjuk. Tapi bahasa Melayu pun dia selit juga untuk kita mudah faham. Lepas tu dia cara dia terang tu, ibarat orang kata daripada kita tak tahu apa tu kita boleh tahu. Macam tu. So the food and environment all okay lah. The conditioning, the place, the water and also other kids material training. The food also very healthy lah. OTC service is good because he provide many food and the environment is comfortable. So thank you for the OTC training, for the provide this training. Okay, thank you. Servis daripada OTC memang tip-top, memang terbaik. Sangat-sangat terbaik. Memang sempoi orang Penang kata. Pendapat saya tentang OTC ni memang bagus lah. Mungkin lepas ni dia boleh buat lain-lain pula training macam hari ni saya HVAC. Mungkin lepas ni dia boleh buat tentang dryer, compressor dan banyak lagi equipment yang ada dekat kilang-kilangan yang kita boleh review lagi, dan boleh training lagi. Dan tugas dia punya petugas pun bagus. Tempat yang dia buat ni pun memang selesa, sejuk, duduk dalam aircon sampai kena bawa sweater dia kata. Lepas tu makan tak payah kata, nama makan hotel memang sedap lah. Sebab orang Penang kata memang sempoi lah. Thank you OTC.